Klaim ke jing don lang jong kalin Mbappe pada Jude Bellingham mad biang ke Real Madrid ya ke 6 rem hak jing lekai hak La Liga nekamit hak mat ke Getafe. Kum taru Arsenal lekai lenter hak La Liga ke Real Madrid kelamat ya ke jing syarem lenter para Arsenal. Watla ke jing lekai nekamit ke deh laying jong ke Real Madrid ndre kelamat no ya ke jing syarem datang sikol hak mat ke Getafe. Kum taru hak mejekan poin hak La Liga menta ke Barcelona kelatam hadu sapoin ya ke Real Madrid. Nak arpon reusen jelekai ke Barcelona ndrup sapoin ke Real Madrid pat ndrup poin. Bat ke Barcelona nak tajong ke Real Madrid ke dai nemar ba okalin Mbappe ulapan ombi maran hadu saw ni ndrup tayo. Nak daw jong jing mensaw ke kosu ke diang. Hak ba okalin Mbappe ulapan pauru yang jing bom sengahun ya kerkom sumar di doktor Real Madrid. Kum taru klaim okalin Mbappe pada Jude Bellingham ke Real Madrid kam lapan tau pertaya pan penjob hak jing lekai bunsin ke mat hak jing syarem bat ke badon jing seir pat ya okalin Mbappe kadai payo pa unsamis penban ya ke World Cup arjar arpohonreu. Kadba hak Champion League Real Madrid kan sekun persya ke Manchester City haka kat arterik haka Porsche bejisiteng haka fast leg. Kadba ka second leg kan day haka kat praterik haka Porsche bejisiteng men step. Bat ka jilekai halaying jong Real Madrid kadai haka fast leg. Kadba ka jilekai halaying jong Manchester City kan day haka second leg. Kadba haka La Liga Real Madrid kan sekun persya ke Celta haka neutrik mentap ne match haka Porsche bejisiteng men step. Kadba ka Barcelona kan sekun persya ya ke Athletic Club haka praterik haka Porsche bejisiteng men step. Kumta ka jing kini poin hapdeng ka Real Madrid pat ka Barcelona warla ke jan menta ndreka Barcelona kla yoban tampat hadu sa poin hadin ba Real Madrid kelamat no ek jing syarem ne kami ku blesibun.